mun sang sang atanga INP mizo channel clear tu te in zain chibai levek ule tun tum chu international news and politics Russia in NATO ramri bul a boma wangin mi somthum le panga anthia hliam zale somthum palian omto Inkahna anasa zel Putinan vauzam ni atum bau lo ti thu kan ngai kha ho le don nia Russia in Ukraine run na ni som pariat aliam ta a nimintuk da rukma le khan Ukraine le Poland in rina bula NATO sipaiten Ukraine sipaite training and pek thin na International Peacekeeping and Security Center IPKSE anti Ukraine Military Center omna Yavoriv chu Russia sipaiten cruise missile somthum chuangin an kapa thi somthum le panga omin hliam zale somthum le palizet an om ni in Lviv Regional Governor Maxim Kozikski chuan soi he Yavoriv mun hi West Ramten Ukraine ram antran puina le chomdol na an pek du na kongka berani Yavoriv khonai Lviv khopuya chuan miring noi sari velan chenga Russia sipaite missile ka chu somthum zinga pariat layen IPKSE mun hi andeng fuwa hetiang an ka lai hian mi engza chi ange he IPSK center a hian an om riat anilova Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuan nimina US le NATO ramten Ukraine chural thuaman pezel ani chuan ral thuam phur tu longemo man rodang te chu bitum anni theyang ti in vaw khan na alo soilok to a soya tanga darkar somni le pali chungin West Ramten Ukraine military an tran puina mun chu misala ka zui anitani he Yavoriv mun hi NATO member Poland ramatanga kilometer som le kahla ni in Lviv khopuya tanga mel somru kahla ania he military base hi square kilometer zathum le somkwa zaw mihring sang khat le zasari le somkwa omnani US President Joe Biden chuan Ukraine American sipaite chu indo turin tirlu annilovanga mase NATO ram chu inchi khat lek po be ani chuan chan turin US chuan achang let ngei don ani alo ti to a hetianga NATO ram ri hnai kilometer som le kahla misala ka mai hian NATO ram te ein ti ral rin zual tir hlea Yavoriv muna hian foreign military instructor enge mozat omin chung ho chuan kumsang ni le pasari atang khan Ukraine sipaite training anlo pethin toni Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan tona hian EU le NATO ram te chu mi fir fiak ten an beitran ta ti in foreign military instructor thi le hliam an om le om lowero a soi lang lem lova Reuters chuan he military training center a hian ambulance motor som pakwalai mai an tlan lu ti soin thi le hliam omzat an pun chho arin om hliam te hi Novoya Voris District Hospital a en kolania US sipaite chuan he military training center mun hi Rapid Trident 21 ti in an website a antar langani Ukraine ram chu West Ramten tranpuina le chomdol na an thon lu po in Lviv le Yavoriv khuate chu aluka an mang berania President Biden chuan Ukraine tranpuinan ral thuam te naw deu small arm anti yang chi US dollar makta duai zani manjet peturin atito a chung zinga Javelin anti-tank missile le Stinger portable anti-aircraft missile te po atel veni Russia in Ukraine chu February ni somni le palia tanga be nuin thile hliam omzat Russia le Ukraine raminan puan zar hi ain ang theilo hle maya Russian Defense Ministry chuan Ukraine military mun poimo sang thum le zaruk le somriat le pakua ti cheto angin le aircraft somko le pakua teng sang khat le za le somko le pali combat vehicles le field artillery guns zali le somli le pathum ti cheto angin anin soya heti la hian Ukraine poin Russia sipai sing khat le sang ni zet that to in teng zathum le somsari le panga armor combat vehicle sang khat le zani le somni le paruk anti-aircraft system zale sompli ti cheto angin anlawin soive boka mase BBC chuan fin fiat thei lovani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan
February ni som ni le palia tang khan Ukraine sipai sang khat le zathum thi to in nimin pia ringota po khan civilian mun him zo ka son chuwa chu mi sing khat le sang ni le zasari le somsari le pakua an omto atia Sky News chuan Mariupol khopui Russia sipai te hual bea mi noi li le sing thum cheng me ka soin chung ho te chuan cho tuile damdoi an mamo hle atia Mariupol Mayor Office chuan Mariupol khopui beina wangin mi sang khat le zanga le somret le pahni lai mayin nun na an chan to ani alo ti ve bok Mariupol khopuya mi pui tang khang himna zonga tlan cheve thailo Russia sipai ten an hual be tlat te chu eitur tha tuile damdoi an nei lo wangin dangro dang charin an thi treu theidona Medicine Sans Frontiers ten chu an soyani Russia sipai te chuan Ukraine khopui engemoza chu an hual chepin an zim to thle to maya chuti rualin nunau poi soilo sahimna zonga in thiar fihlim tlan chuak du te tan kongan hon sak ve zo zova chutianga humanitarian corridors anti an siam po chu achangin an bo chia a mi puiral tlan tur te chu ka mai le bom chinga Ukraine chuan Russia chu apu thina ni nimin ringota khan mun hima son chuat mi sing khat le sang thum tlingin Ukraine Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan soya zirtop ni ai khana le tinan tam tinani nimin pia le nimin thleng khan Russia le Ukraine sipai te chu silai te nawa in kapin Russia lamin helicopter ral tu thei mangte in khopui then khat an beya Kiev khopui thlanga khopui pakhat Zhytomyr te Irpin te Chernihiv Mykolaiv Sumy Ternopil Rivne le Ivano-Frankivsk khopui te Volyn region Ukraine chaklama Kramatorsk khopuya te chuan ral kheldar ari roi reng mai ni AP News le Euro News ten an soya Inkahna na sajok ni tinin athleng chaumek zel ti ni a nimen Sunday ni khan Russia sipai te chuan mi hring sing khat le sang riat chen na Diprorut khopakhat an la le ni in Alexander Starvuk head of Zaporizhia regional admin chuan a soi ni in NBC News chuan atar langani French President Emmanuel Macron le German Chancellor Olaf Scholz te chuan French President chenna LSE pele satangin phone mangin nimin pia khan President Vladimir Putin chu minute somsari le panga zet an bia a thil om dan tlang takin an shrila an soipuya anin biak na te kim chang puan ani lova mase President Putin chuan Ukraine be top sanemo inka hai neyemo lam chu atum lova abeng khon lo hle ni in an soya Israel Prime Minister Naftali Bennett po in Moscow President Putin hi mai chana bia in remna palai na thokin inka hai nei alo rot to a mase President Putin hian abeng ronga thun lovin inka hai nei chu adu lo ani UK Defense Ministry chuan chuti mayan Russia chuan Kiev khopuyan lakarin lo thule na samang khena abom ngek ani lo chuan a koto pachak ai ang mai atang tlat ramle nam chan na na luchum ban chum poiti lo Ukraine mi puite chu ne mai harsatur angin asoyani French President Macron chuan President Putin chu Kremlin Moscow February ni sari khana lo kom to a Ukraine run lo turin lo ngen to ni February ni somni le palihnuwa President Macron hian President Putin chu phone atangin voi kwazet abeto nimin pia khan Ukraine President Zelensky chuan ti hian soya Russia chuan min noi bo veka Kiev khopui lua opa lua atuma chutiang chuan tumani chuan local ro se carpet bomb hanga Kiev an be chiama chumi bial anti chiata Kievan Russian history anti chiata Europe history anti chiat vek chovin Kiev khopui chu an ron lut theyang ti in EU le NATO ram te chu Russia be na ti top tura huai sen na nei tok lo le huai sen na tat chama apu ani Russia sipai te chuan Melitopol khopui optu mayor Ivan Fedorov chu silai tin chunga an ruk bo nuwa mayor Tharatan tunma a city council member thin Galina Danilchenko an ruat ni in CNN chuan soya ma se thu chiang tak hriat the ni chuang lova
Mayor Ivan Fedorov chu Russia thlop helpol te ruk bo ni in Fedorov chu sarkar thupek oi lo le ram phat san tuwa Donbas region lama Russia thlop hel hruai tu te chuan an pu ti ani Ukraine le ram rang chuan mi pui thlan ruk bo na chu demin chhuah thuai turin Russia an phuta Melitopol khopui hi Zaporizhia region khopui ani Melitopol khopuya mi pui sang ni rol te chuan kongzo in mayor ruk bo chhuah wat turin Russia sarkar an phuta President Zelensky chuan kongzo tu mi pui te chu fakin ram le nam mangai tu ti in ram lu tu te le run tu te do dal zel turin a fuyani President Volodymyr Zelensky chuan Russia chuan Ukraine ram op be a thendar tuma pu in Kherson region chu Donbas region a Luhansk People's Republic le Donetsk People's Republic anga siam tuma pu in Kherson Republic siam tuma pu a minrun tu te chuan Ukraine ram thendar veka pseudo republic dinan tumani mase Ukraine mi pui te chuan kan bei sei zelang tual chung mi then khatan thuak suk sakin a then chu tham na an pe ni ti in Kherson Republic siam an pom ngai don lo thu a soi hetianga Indona wanga mi pui mang ang le thabar le chi ai taka an omla hian Indona mun bi ka omte tan Germany ram chuan mi pui eitur sanghatin cho Jewish ton zali le somli chu Ukraine a thon luta German Agriculture Minister Sem Osdemiru chuan DPA News nena Indona muala mi pui ril tam te chu kan tran pui zelang ti a hril bok United Kingdom sarkar chuan an ram mi pui Ukraine refugee lo mi khual tu te reng chu lom thu soinan khatin pound zathum le somnga an pe thin don ti an puang bokani NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Ukraine din mun chu ni tinin a chezual zel ti soya Russia chuan chemical warfare remo biological weapons mi pui thi puk theina boruak tur mang mai theini in Welt am Sonntag chanchin bupalai a hrila Putin chuan indo ti topin asipaite atol kirtir turani ati boka Der Spiegel chanchin bu chuan Germany in Putin a khon bol upale lam hnai Russia mi hausaton to hote threk na le khem na le ko tu tur chu France Italy le Britain ramin akal pui angin adin to ati Italy Britain le France te chuan Russia rek na le khem na dan le ko tanin Russian mi hausaton to te nom chen na long ro pui le nuam tak te an man saknul to ni US le EU ram ten Russian rek na le khem na wangin Russia ram chunga mi hausa le thil ti theite anche boy chhotan ve ta hleya tun hnaya Russian flagship flight larber Aeroflot Deputy Director of Marketing Andrei Panov chuan Russia chu sandai ni in an soya nun hlui chu ralta tia tuetin Russia a chu san te ni Khatir Khan Aeroflot how to pa ber CEO Michael Polyuboyrinov po in Russia chu san ti ania mase Aeroflot aeroin hei hi a phathung West ram te rek na le rem na wangin Russia ram chunga airline lian ber chu atla cheme kani US le Canada EU le Britain te chuan an ram bo ruaka Russia thlona reng thlo an phal lo wangin thlona te chu an chol thuap ve tamai ani AP News in azia danin Thailand a Russian khwal zin mi sang ruk le zanga lai mai ommek te chuan an kholam ho thei to lovin le ATM bank atanga poisa la chuak theilova an tang khang na satawangin an hotel khen man pek turan nei to lo hloma thona hona turan nei to boxi lova an boy hle ni Russian tourist ho te hi Phuket Pattaya Surat Thani Krabiya an tang khang treu te ni chutiangin Ukraine khwal zin sang khat don te point an ram an ho thei to lo bok Euro News chuan mitam takin President Putin an Ukraine run chu dem tuan oma kongan zo mup lain President Putin a thlop tlata Ukraine run pompui tu te an oma chung ho chuan nimin pia inrin ni khan pung khomin Putin le Russia an thlop tlat thu an tlang au puyani atia chung ho chu Bosnia sap nam ni in Night Wolf zanlam ching nia tinanin vua Bosnia sap nam zarual te chu an motorbike lian throl pui Harley Davidson bike nenan pung khoma
Russia flag le Serbia flag te an kenga Night Wolf in ti ho te hian kum sang ni le sompali po khan Russia in Ukraine atanga Crimea achu sak thut le Donbas region a Luhansk le Donetsk Republic te ral do turin an lo fe chuak to ani Night Wolf ho tu pa Drafko Mosevic chuan Russia in Ukraine run love Euro Atlantic Task Force in thuni na khovel op be tuma thil ti chetu te a be mai ani Putin le Russia thil ti kan thlop zia kan ti langani atia March nili khan Serbia khopui Belgrade sub nationalist hen khatin Russia thlopin kongan lo zo to boka chunga po chuan Serb Russian Bridge le Serb People's Movement te an phusana sa hle ni Serbia chuan Russia hi athlop renga Russia point Serbia hi athlop reng thina ni nimin pia inrin nia thau khan Bosnian mi sanga te chuan tuzia khopoya Ukraine run Ukraine be du lo entirnan kongan lo zo ve bok sangkhat zakwa somko le pani atanga somko le panga Inkahna Bosnia and Herzegovina boilai khan mi noi khat chuang in chen na in le lo an tlan chiat san khania Bosnian Serbian le Croatian ho te in ti boina wangin thi po an tam hlea sangkhat zakwa somko le panga a Dayton Peace Accord angin inrem na an nei thei ta chuwa ma se voin thlengin Kosovo te chuan NATO Peacekeeping Force an ompha tarengani West Ram Intelligence Agency te chuan President Vladimir Putin chuan cancer natna emo thuak lama chiang lo Parkinson natna emo vein chumi enkol nan steroid damdoi mang ang devin an puwa chutianga steroid damdoi manga enkol ani awangin mipui ma alana piangin avun rong chu adol dang ni nan soya Five Eyes spy anti US Canada Britain New Zealand le Australia ram te chuan spy thila an thuria tanin thilton vik thina wangin Five Eyes tia kau thinan ni a chung ram nga a spies te chuan President Putin chuan thuak lam chiang lo om hle theilo na erratic behavior nei le veya an pu de urova Kremlin a mi poimo a mu poin hlatta ka tangina kom zelani antia mase COVID-19 wangin social distance sakal puya ngai ani British Conservative MPZ nga tangin Ukraine President Zelensky chuan pasal thani na pe ka Sir Zelensky tia kau du tu antam chhohle maya Prime Minister Boris Johnson nena anlal nu Queen Elizabethin dan anga sar ni na emo night ni na pe krot tu anom tanwal mai Tory MP Bob Seeley te Andrew Bridge te chuan Zelensky chet dan le tongkam chuak te le indo hun laya ami puite athamuana a fuina tongka te chu ro pui ti in hruai tu dik tak le enton tlak takani a Putinan aluman asiam saklayin keini ro chuan pasal thani na pe in I hlan teng antia British sarkar khuan Commonwealth ram ni kherlo thil thati tu le enton tlak na thok tha te choi moina pek theina an nei ni in an soya Volodymyr Zelensky po Russia sipaitenan manemo an thate mote ni ngot lo chuan nakina Sir Zelensky ti in khovelin an lako ve mai thayani US le NATO ramten anun na atana hlo om tia Ukraine atanga phur chu mai an tumpo in Zelensky hian adu ngai mi lovani ole tuntumata na Russia le Ukraine inkar chanchin ngai nom tak kan ngai thak tak kha city lalrin omathuziak ani a ti sualpal om le in ngai thia mela thir tu le ngai thatu zong zong te in za chunga kan lo me